At ang amin dito gakat iti kongreso ako na permanente. At balin nga regular office iti Land Transportation Office iti August. Kat kaya tapo iti LTO nga maidonar di lote na pagyanan iti building da. So, i-request ko isang kanyang bayan nga maidonar kami iti lote iti munisipyo tapno nagkapagtakderan iti building. Once ka regular kami dito na po agad create the create the position para ituhin ang LTO. So possible, dami ka talaga iti may beneficyaran na kakalugaran tayo, nga qualified, nag-apply actually, then hanin nga mapaadayo. Dahil kakalugaran ito, lalo ka dahil adjacent municipalities and also with the other province, let's say di Cagayan, nga as idegan. Instead nga pandatlawak, bandalangan iti Burgos. So, mahati. Ganun unay nga dati mapunumad kasi LTO lawak, batak. Maaduunay ti tao, handa ma-accommodate. Kaya nung sikat tagagagayan, hamon ang pasko din nilay. Kapilitan man nga agsubli ka or umiyam ka, hindi lawak. So, at least no, kada doon yung opisina na maka-accommodate iti kalugaran tayo, kandak tao, ano unay na medyo magastos, maproblemaan. Kandi ko na tayo agad ma-minimize ang pwede gastusin. So, maiyakarton deti LTO? Pangkaipanan nanton as it maglaan na po iti health center, evacuation center, within national highway na tayo. Kasan mo ka lawa deti apo ngayon? 1,000 square, 1,000 square meters up to deti plano nila idonar iti LTO. Hopefully, malpas within this month, según lain nga po, isang bunyan, no? May kamat da within until end of this July. Tapos may pasa tayo ng regional office. Kasi regional office or Orion na magiging donation. Tapos may pasada kanya po congressman for allocation. Anong tikang runaan nga ili nga ikit-cater dito LTO Burgos apo registration, actually, licensing kataglalo ti new kat award file namin ampay nga nag-regular adodigiti kurang tayo po yung na renewal ti license okay lang yung new license antay ma-accommodate kami na kurang pa lang ti facilities ta kat no danto dili dayan hopefully one stop shop to daan